algon menna eki research takon eki science veringe hodun takon bai fahara buna aduive ralaki miveni kahala faadaan hori echeke miveni eveni faadaay bangura duga ve adami algon menna bai faharan aduive wahak take adami wahakatan algon menna aduivemuge saadaste ka har korin Allah subhanahu wa ta'ala kitit qur'anuga wahi korawa fave yasalunaka anil khamri wal maisir ebami hu sual kore rala adi juaya behegotum qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas kaleg faanu vidalu washe echeki ega faada vesuri hen namave sege gellun bodu echeke wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima adi egen libe gellun egen libe faafege gellun ma bode egen libe faada gur adi faada ve sunna echekamuga hen namave sege gellun ma bodu egen rakkatiri kama faafeya gellun ma bodu echekamuga Allah subhanahu wa ta'ala mikam wani bayan korawa miyadu algon menna miyadu science verinna ege huri faada ta utteren kuda faada fenonu kamuga ves mikamaki miyadu algon menna aakamennu ege gellun boduwana tiwe huriha gotukum beli kamuga ves ei kamaki ei dukollanje ege gellun bodu kamaka waatiwe Allah subhanahu wa ta'ala banguralaki ei haram echekamuga kandaluwa fawani adi algon men mu'minunna e bangurala duruheliwan adi bangurala giyas kore mastuwa emme hata kecce ves e takecca duruheliwan Allah subhanahu wa ta'ala algon menna amur korawa fawani ekamuge gellun etak gunay boduweken daatiwe ehme Allah subhanahu wa ta'ala maida suratuga mi kamuge hukum warasaf ko sariha ibaratum bayan korawa fawani ya ayyuhalladhina amanu e iman ve jemistakunne innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun e iman ve jemistakunne innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam hama kashawarun bangurala juaya nasib hodumattaka beenukura dundidadiya adi bodufada alukon kuran engoleve emmeha takechaki rijsum min amali shaytan shaytanage najis muddaru takecche fajtanibuhu efada taketin tiyabamihum eki ekaccha duruhali washe kon kamen hasil kurumattakato la'allakum tuflihun ei tiyabamihum kamiyab wumattakai adi algon men kamiyab wumattaka mi emmeha taketin duruhali wanje hekam ga Allah subhanahu wa ta'ala wani miga saadaste ka har kurin algon menna angawafa إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة එෆෝග යා විද්‍යාවෙන් ගන්න ආයතුක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කරවවනි ෂයිතානා බේනුම් වනි බංගුරලා ජුවා ෆද තකතිගේ සබබුන් මුමිනුන්ගේ මෙදුගා දෙබසුමා අරාරුමා අදි රුලිවරිකන් ෆතුරන්ෂේ ෂයිතානා බේනුවා ගොතකි එයිය වයසුද්දකුම් අන් දික්රිල්ලාහි වඅනිස් සලාහ් ආදි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හඳුම කුරුමා නමාදු ගායම් කුරුම මිස්තකුන් දුරේල කුරුමෂේ enkamu algon menna engigen dani mi banguralaki mi ege sababun mistakunge meduga adavetterikama ruliverikama nafratu ufedigen dane etsekkam adi bangura lag giyas kurave mastuwa emme hataketsaki ves ege sababun mifada nurakkateri wabata mujtamoga feturegen dane taketsekkam adi bayfar algon menna hiwegen gosfane algon menna shaytana visnade masake kurane mi rala anula medukwe nulevene michi algon men benu nukuri kamuga ves algon menge mujtamoga mi vikka mi faturagenne algon menna algon menge iktisad kuriyerun ai ade Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurafani ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha shaytana tiyabamihunna wa'du ve faqir wadanakam ge biru tiyabamihunna dakka e biruwarikan tiyabamihuge hitutere wadde wa ya'murukum bil fahsha adi ekamun salama wumattaka fahish kankama Allah subhanahu wa ta'ala nahi kurawa fawa imha nuba fafatakan araganna shaytana amur kure adi visnade e nuba fafatakan ara nugan fikam gawanama faqir wa nikamati ve iktisad dashak gosdan kamuge visnu shaytana tiyabami hunna visnade wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla enakama Allah subhanahu wa ta'ala wa'du odgen fayvani ekalange fafa fussama ekalange fadlawanta verikamun iktibam hunna niyama veslibenakam ade shaytana algon menna visnadinu mengei Allah subhanahu wa ta'ala haram kurevi kankaman aragane gene bangura ves vikkagane adi emmeha nuba fafatakan aragane gene algon menna
algon men iktisad kuriyerweni algon men faqirwum salamak kuraweni mi shaytan algon men visna dinume enekkam Allah subhanahu wa taala engeve gotan amal kogen sahabi bekalum wes kuriyaradi sahabi bekalum wes kamyab wegendi Allah subhanahu wa taala ga amur fultaka tabave ra haram kurawun hindu eki ekacchakan itur suwalen nuko den iktisad wani kihinetto mikam madu to huttani mifadevves suwalen nuko wagutan Allah subhanahu wa taala ge amura bolamba kiyaman terivegen